Ovaj lik od kada je video moj setup i moje pakete ne želi da ode iz mog stana, tako da moram da mu dam neke nove pakete da vam otvorim. Prvo što imamo jeste ova Cineworld majica i kao što možete vidite, pakovanje je čak bolje od same majice. Aj pogledaj kakva je majica. Baš je dobra. Arsa je tek sada provalio da se dobije i privezak unutra. A vi ako gledate ove klipove znate da se dobije unutra. Šta kažeš za majicu? Dobra je. Life of Sin. Brate, sve do sad si bacio buraz. Sve. Patike? Hoćemo patike za kraj. Sljedeća stvar koju sam uzeo jeste Akimbo Dux. On je malo crop top pa ne stoji svakom. A prije nego što vam pokaže patike, svi znate gdje se nalaze linkovi, neću ni da vam pominjem. Arsa će imati tu čast da vam pokaže jedne od posljednjih boja koje trebaju da dođu u moju Travis Scott kolekciju. Da li je moguće, brate, šta vam je ljudi? U pitanju su ove Travis Scott Golf i malo je svetlija boja, tako da ćemo probati da je ukombinujemo uz neki outfit. Kako bi ti ocenio ove današnje pakete? A šta da kažem? Hvala za dobro. Da li bi menjao ove patike za neke iz moje kolekcije? Da. Pa ne bi ti ni dao. Ako vam se sviđa ovakav kontent, ne zaboravite da zapratite kanal i da lajkujete. Ćao!